Oya, abantu bari kumbwira ndisubiye barambwiye ngo simbeho. Pia kubera icyo usuzugura? Urabona uzabona ijuru? Harya ukorera he? Wambwira ahantu ukorera mana. Niyo muntu mbabaje. Ngaho urakoze vaho. Ariko se waretse ngakomeza waretse nkigumira hano bigutwaye. Mwakabyara ko bimbangamiye ndi gucuruza sha wavuyeho. Ureta ukomeza urebe n'ubundi urakomeza uri kundeba. Byangora. Ibi ni ibibazo. Urashaka iki? Ubwire. Forowinga kugira ngo mpite nkubona. Forowinga ngende mpite nkubona. Muforowinge? Nanda. Okay. Nanda ugende muforowinga. Ubwo ndaforowinga hano hari agasaraba. Wayibonye? Ndizera wabibonye Pierre mwiza. Nayibonye. Ngaho nsezera neza, ngaho nsezera maze ngende. Bye Imana ikurinde. Ngiye gucuruza. Sibyo? Ngaho se. Akazi keza. Akazi keza umuhungu mwiza. Akazi keza cyane rwose. Kandi mabuja ari njyewe. Uri mabuja nyine nezi ko uri na boss none uri mabuja n'umugabo. Ndi byose. Sha wamaye akazi. Ndi byose. Sha byananiye. None ndi kubikora. Sha Pie wavuyeho sheri mbabarira. Kuki nakwinginze ukanga kunyumva? No kumva urimo uranyirukana rega niyo mpamvu. Nese nkubwire gute nasiko na Oya nyinginga ndagenda umuntu noneho ku bintu byawe. Ni ikibazo gikomeye ko nanakwinginze. Sheri ninde se uri mumfashe basi anabare. Abo bantu barimo baragushuka pe. Ninjye ufite ubushobozi bwo kwikuraho ahangaha ngiye nyine nta wundi muntu wamvanaho. Ntabwo uri kunyinginga ngo ngende. Kane banjye nkunda umuntu nyinginga. Ngiye kuvaho kuri live yose mite njya kuri live yanjye nyine nari kumwe na kino kigabo. Ndabizi warakaye kuko nanze kugenda ariko wanze ko ngumanga nacuruza ugase. Wanze gucuruza wanze ko genda simushaka. Nanga biragenda. Nago nshaka nago mwishimiye. N'ubundi nabikoze. Ngaho manura nyine ngiye. Wamanuye kagenda. Urimo uranyigambaho. Katurebe. Ndi kuhakora ikibazo. Turi he? Ahubwo niba ushaka kugenda mubwire ukuntu uri kugenda wowe. Imvugisha. Oya hano wabugize. Oba ukuyeho live yose. Shawe nimva kuri live se abakiriya banje bose bagiye hariho 100 none reba basiga 60. Ntabwo uri umuntu mwiza. Abantu muri hano ni mu napinga. Bagutapinga wowe kubera iki? Ukora iki? Ndicaye nta kintu. Ukora iki ra? Jya guteka va muri aho. Ndicaye. Wandakaje utwana navuga nabi. Iki? Natetse byahiye nsigaje guteka ibya nijoro. Dore mabuja wawe nyuma yawe urapfuye. Mabuja ari njyewe.
Uvaho gute? Uvaho gute? Ese como la dos. Guys, how do I remove this person? But since even nganze, I don't know what I'm doing. I don't know what I'm doing, guys. Nagunhumva. See, being with it, rock with it. Huh? Guys, I don't know. Amazina eh? Nago abigo. Se. Kumbaye nyinshi kumubaza katuvuga ngo Ya tugende hariya na harifi. Tube dusimbutse. Kubera iki? Tubivemo. Nago byavamo. Kagiye. Wait, kubera iki popinze ballon? Sha. Atubuye amatwi. Agaseka neza. Ni n'inzobe cyane. Yego. Si. Oya ntacyo twarenze reka twireze. Oya hagabo. Nuko bimeze. Kubera iki? Oya. Nago bya. Sese tubwire ikintu kiri kugusetsa kiri gutuma utangara cyane. Natwe dutangara. Reka mugiye mwibariza akabazo tu. Uri seriye waje gushaka umukunzi koko? Yego nseri. Yesu we. Iki? Ari kukubaza ngo iki? Nseri. Kubw'amahirwe ashobora kumubona ariko toka Ngo Mbese kuki umubashenga ari seriye? yashobora kuba wenda sinzi ukuntu byagenda ariko use uramubona umusheri? Yego ndamubona. Yaba we nuko bimeze. Byansabye nyine igihe kirekire kitari gitoya kuko nagiye mura n'abandi bagabo. Ariko noneho duhuye n'uyu nguyu numva niwe nyine duhuje numva ngereye aho nshaka. Ubona kuko nago ntari mirari koko. Nararirimo ko turakundana. Bagiye mu bandi bagabo usanga wapi tubona uyu nguyu ari we kizigenza. Abo twahuye n'abagabo babiri duhuye mbona n'ubundi numva ni nka wandi twabanaga. Mitambareka mitanikundira uyu nguyu. Oya uwabiseka tabiseka ndabona bitanasekeje. Nago bisekeje. Ibi nago bisekeje, ibi ni ibintu bisanzwe rwose tubana nk'umugore n'umugabo mu buzima bwanjye nanabakuriye inzira ku muri.